kigaragara ko uyu ari umwana w'Imana. Ni ishara kwamba ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Biblia itubwira ngo, Biblia inasema Imana yatanze umwana wa Yesu Kristo. Mungu amemtoa mwanawe Yesu Kristo kugira ngo ase mu isi ili aje duniani ababarira batuye isi bose, awasamehe wale wa dunia wote, kugira ngo abashe kubakiza, ili aweze kuwaponya. Yesu yatubabariye turabanyabyaha. Ametusamehe tukiwa wenye dhambi, atubabarira tutasabye imbabazi, akatusamehe kabla hatujaomba msamaha. Niyo mpamvu Biblia itubwira mu gitabo cha Yohana ibice 3:16. Ndio maana Biblia katika Yohana sura, mtu mwingine ambaye atakuwa na madhara ni wewe wamwoye isumu, ni wewe ambaye umekunywa sumu. Aravuga kutababarira bangiriye nabi, kutosamehe wale walionitendea vibaya, abandi bantu zaba ndimongirira nabi, si watu wengine nitakuwa ninawafanyia vibaya, zaba ndimo isumu yo kunica, bali nitakuwa ninaikunywa sumu ya kuweza kuniharibu. Tulikumwe. Asifiwe. Iyo utababarira, usiposamehe, ulimo wica wewe, unajiangamiza mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Amen. Asifiwe. Tulikumwe. Tuzamuri biganza. Chaya gukoreye saditse muri karine kugira bantu bakibitsa ibyaha by'inganje, watu ambao wanaweka makosa ya ukonganje, bandi babitsa ibyaha bakorewe i Rwanda na hano, wengine wanaweka makosa waliofanywa Rwanda na pengine abandi ntibaza baramutsa abandi ngo bigeze baboneshereza kera, wengine hawasalimu wengine. Ndiposa tusikie neno la Mungu. Reka nsabe Evangeliste Socrate bamuhe microphone. Cha niombe ndugu Socrate apewe mic, asenge iminota mike hanyuma yitegure gusoma. Taombe alafu ajiandae kusoma. Senga iminota 2, omba dakika 2, hanyuma ndaza kukubwira usoma, alafu usome. Mwami Yesu, uhimbazwe kubw'igitondo ciza cy'umugisha waduhaye abangana gutya. Yego. Uhimbarizwe kubwo uburinzi bwawe ku buzima bwacu, uhimbazwe ku rukundo dukunda, uhimbazwe ku migambi yawe myiza, uhimbazwe ku neza yawe Mwami Yesu. Abateraniye hano Mwami Yesu, ni byinshi wakoze kugira ngo tubahangaha, ni intambara ikomeye uba warwanye kugira ngo twisanga aha tumeze gutya. Izina ryawe Mwami Yesu rishirwe hejuru. Iyo duteranye gutya tuba dukeneye kugira ngo twubakike Mwami Yesu mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, ndetse twongere dutekereze dushime icyo wakoze ku buzima bwacu. Rero buri wese uri aha ngaha hari imbaraga Imana iba yakoresheje kugira ngo tubaha ngaha. Si imbaraga zacu, si ubwenge ndetse si n'ubumenyi, ahubwo ni imbaraga z'Imana ziba zabikoze. Rero kuba twicaye muri kino kibanza duciye bugufiya kandi dushize hejuru izina ryawe. Reka rero buri wese abe maso muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, uganire n'imitima yacu, uyubake kandi udukuze, utugeze ku kigero ciza gikwiriye ca Yesu Kristo Mwami wacu. Minsi yacu yo kuba tuyoborwe nawe kandi tugende twumva ico uvugana natwe. Guhagaze umukozi wawe ahambikwa imbaraga nawe, akorere mu mavuta yo hejuru, kirere c'Imana Mwami Yesu gikinguke ku buzima bwacu twese aha. Twumva ico uvugana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rakoze cyane. Barikiwe sana. Amen. Tuzamuri biganza twese. Nyosha mikono sote. Wenga bagira amaboko burya abantu barushe. Punga mkono, watu wamechoka. Imana bahumugisha. Amen. Wabariki. Ibingibi mu buryo bw'umwuka ntaco bibafashamwo pi. Kwa mambo ya kiroho haiwasaidii. Ariko mu buryo bw'umubiri, lakini kwa kimwili bishobora gutuma winanura, inaweza kukufanya uweze ariko mu mwuka lakini kwa roho haisaidii. Kugira gutya no kugira gutya, kufanya hivi na kufanya hivi, mu mwuka wenda nta kintu cyane, kiroho hakuna maana sana, ariko mu mubiri hari ico bigufasha. Kini mwilini kuna kile itasaidia. Imana bahumugisha. Mungu awabariki. Amen. Amen. Zo bavuye kubabwira hejuru ya izi kamera, yale ambao wametoka kuambia juu ya screen, ni mu buryo bwo kugira ngo uza wifata neza, ndiposa uweze kujihadhari. Ndabizi ko abantu benshi mwamureba hara kuri screen, watu wengi wanga wanatazama kwa screen. Iyo urebye bagutunzeho uzabama wigira we. Ukiona wamekuelekeza kamera unajishika vizuri. Ugiye kwifotoza. Kama mtu anataka kupigwa picha. Nirenze hirya ukamusubira muri gahunda zawe. Ukiona imeenda kando sasa unaendelea na mipango yako. No kuvuga ko rero ni kumaanisha hakora ari zibiri. Zinafanya zikiwa mbili. Iriya yo ndizigaragara hano kuri screen. Hiyo haionekani hapa kwa screen. Kandi iriya niba mu bantu cyane. Muona ko ibunamiye. Na hii si mnaona inawaelekea.
uza wasama bakazabona habe n'amenyo iriye. Ukifungua mdomo hata wanaona hata meno kabisa. Rero muwe be careful Kwa cyane. hivyo kuwa tayari. Turaganira ijambo twaganiriyeho n'inga n'umugoroba. Tutazungumza neno ambalo tumezungumza jioni ya Jumapili Twaganiriye iliyopita. pati ya mbere, turasubira igice cya kabiri. Tutaweza kuendelea na somo hilo pati mbili. Hejuru yo kubabarira. Juu ya kusamehe. Kubabarira, Kusamehe iryo jambo ngiye kuvuga. ndilo neno tukalosema. Kandi Imana ifashe muri uyu mwanya usigaye. Na Mungu atusaidie kwa muda huu uliobaki. Kugira ngo ariwo dukoresha. Ndipo tuweze kutumikisha. Reka twumve mwene data dusomera. Cha ndugu atusomee. Ndabakiriye ngo mutuze Na wakaribisha mtulie kandi mwumve. na msikize. Imana ibumvise. Mungu awape kusikiza. Amen. Amen. Imana ibumvise. Mungu awape kuelewa. Abari hano n'abari hirya no hino, Walioko hapa na walioko mbali. Imana ibafashe cyane. Mungu awasaidie. Gitabo cha Matayo, Matayo mtakatifu igice ni 18, 18 murongo wa 21 21 kugeza kuri 22 mpaka 22. hanyuma naza gusoma nanone Marko, Tutakuja kusoma pia Marko mtakatifu igice ni cya 11 11 n'umurongo wa 25 25. arangiriza muri Matayo, Tutakuja kutamatisha katika Matayo ibice ni 6 n'umurongo wa 14 kugeza kuri 15. 6 14 15. Ngaho soma. Matayo ubutumwa bwiza Yego. ibice 18 18 murongo wa 21 kugeza kuri 22. 21 kugeza 22. Bibiliya yavuze iti Bibiliya umugani w'abantu babiri bari mu mwenda. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati Petero yegera Yesu aramubaza ati Databuja, Yego. mwene data nangirira nabi, Mwene data nangirira nzamubabarire kangahe? Nzamubabarire kangahe? Ngeze 7. Kugira ngo ngeze 7. Yesu aramusubiza ati 22. Aha. sinkubwiye yuko ugeza 7, Ntabwo nkubwiye yuko ugeza 7. ahubwo yuko ugeza 77. Amen. Uzageze 70 mara 7 490. Amen. Za 7 ni ibyawe Petero. Mambo 7 ni yako Petro. Ariko ibyanje Lakini yangu ni 70 ni 70. imara 7. Aribwo uzobabarira umuntu. Uweze kumsamehe mtu 7 mara 70. Babandi bishiriyeho imibare yo kubabarira abantu, Wale ambao wameweka hesabu ya kuweza kuwasamehe watu bakavuga ngo narakubabariye bihagije, wanasema nimekusamehe ya aho kutosha. bigeze nta zindi mbabazi. Mahali imefika sina msamaha Petero mwingine. yari afite nawo umubare y'ababariraga abantu. Petro naye alikuwa na hesabu ya kuweza kuwasamehe watu. Kuvuga ko iyo byarengaga 7 Kama ingelipita 7 kuri we ntibyari gushoboka. kwa yeye haingeliwezekana. Abaza Yesu, Akamuuliza Yesu. aramubwira ngo se nzababare umuntu kangahe? Akamwambia je, ni msamehe mtu mara ngapi? Kugira ngo ngeze 7. Ndiposa nifikishe 7. Yesu aramubwira ngo ni 7 mara 70. Yesu akamwambia ni 7 mara 70. Komeza mu gitabo cha Marko. Soma katika Marko mtakatifu 11 n'umurongo wa 25. 11:25. Uwo murongo wonyene. Bibiliya iravuze iti Yego. kandi Aha. nimuhagarara musenga, Muhagarara murimo musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, hakaba hariho umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe ababarire ibyaha byanyu. Amen. Amen. So mu ijuru abababarira ibyaha byanyu. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Asifiwe. Nimuhagarara murimo musenga, Mkisimama mkiomba, nimuhagarara murimo muririmba, mkiimba tena, nuhagarara uri mubwiriza, kisimama ukihubiri, hanyuma ukibuka ko hari umuntu wakugiriye nabi, na unakumbuka kwa kuna mtu amekutendea jeuri. Biblia tubwiye ngo uzamubabarire, Biblia imesema msamehe kugira ngo na so mu ijuru azakubabarira ibyaha byawe. ndipo Baba wa mbinguni akusamehe dhambi zako. Mutegere uko havuze. Sikilizeni vile imesema. Kugira ngo na so mu ijuru ili Baba wa mbingu azakubabarira ibyaha byawe, akusamehe dhambi zako. Uwazababarira nini? Atakaye msamehe ni nani? Nuryo wari uhagaze ari masenga, ni yule ambaye alikuwa anaomba. Nuryo wari uhagaze ari maririmba, yule ambaye alikuwa anaimba. Uyu wari muririmba, huyu ambaye alikuwa anaimba yari ibwira ko ari umutagatifu imbere y'Imana, alikuwa anajidhania kuwa mwenye haki, kubera ko yari matamba, kwa maana alikuwa anacheza, yari matura maturo, alikuwa anatoa sadaka. Ariko Biblia yavuze, lakini Biblia imesema
uhagarara ukisimama, wewe wibwira ko uhagaze, wewe ukizania ya kuwa wewe umesimama, wibwira ko ukiranutse, wewe unayejidhania kuwa mwenye haki, hanyuma ukisanga uri mu gikorwa cyo kuramya no guhimbaza Imana, alafu unajipata kwenye sifa na maabudu, ariko ukagira Imana ukibuka ko hari umuntu wakugiriye nabi, lakini unarehemika na kumkumbuka uliyemtendea Biblia vibaya. yavuze ngo uzamubabarire Biblia imesema msamehe kugira ngo na so mwijuru ili Baba wa mbinguni bazakubabarira ibyaha byawe, naye akusamehe dhambi icyo zako. bivuze ni iki? Inamaanisha nini? Bivuze ko nawe uri muhimbaza, Inamaanisha na wewe hari unasifu, ibyaha ufite, kunazo dhambi unazo usabwa kubabarira abandi ambazo unafaa kuwasamehe kugira ngo wengine na so mwijuru abashe kubabarira. ili Baba wa mbinguni akusamehe pia. Abahagaze, Waliosimama, abaririmba, walioimba, ababwiriza, wanaohubiri, abakora imirimo yose yo mu rusengero, wanaofanya kazi zote za bivuze hekaluni, ko bakiranutse kuruta bicaye. haimaanishi ni wenye haki kuliko waliokaa. Paulo yabwiye Abakorinto, Paulo akawaandikia Wakorinto arababwira ngo wewe wibwira ko uhagaze, akawaambia, unayezania kusimama wirinde utagwa. jihadhari usianguke. Kubera iki yabivuze? Kwa nini amesema Kandi hivyo? abibwira abahagaze, Na aliwaambia waliosimama. nuko abantu bibesha Amesema watu bakibwira wanajidhania ko babihagazemo na neza, kuzania kuwa wanasimama vizuri, bakibwira ko bo ari abakiranutsi, wanazania ya kuwa wenye ni wenye haki, bakibwira ko ibo nta cyaha bagira, wanazania ya kuwa wao hawana dhambi. ariko Paulo abarebe, Lakini Paulo aravuga alipoangalia ngo mwebwe mwibwira ko muhagaze. akasema, ninyi mnaojidhania Iri kusimama. jambo kwibwira ko muhagaze Neno kuzania kusimama nirigaragaza ko bibesha ko bahagaze kandi badahagaze. linalomaanisha ya kuwa wanazani kusimama Paulo lakini arababwira wameanguka. ngo mwebwe Paulo akawaambia, ari ninyi mwe mwirinda cyane ninyi jihadharini sana kugira ngo mutagwa. ili msianguke. Umuntu wibwira ko ahagaze, Anayejidhania iyo kusimama, umuntu wibwira ko abihagazemo mtu neza akidhania anasimama vizuri kandi arimo yibesha, na anajidanganya, kugwa k'uwo muntu kuza kuba gukomeye kuruta uwaguye abizi. kuanguka kwa huyo mtu ni zaidi ya mtu aliyeanguka akijua. Hello, Murabyumva? mmesikia? Iyo umuntu yibwira ko abihagazemo neza, Mtu akidhania ya kuwa amesimama akibwira ko vizuri, yabishoboye, anadhania ya kuwa ameweza, akibwira ko ari umukiranutsi, anadhania ya kuwa ni mwenye haki, uwo nguwo ntazagwa, azariduka, huyo haanguki tu, anaanguka kubera kigafla, ko yibwira ko akomeye kwa maana anajidhania kandi kusimama adakomeye. na Paulo hayuko aravuga imara. ngo wewe wibwira ko uhagaze, Paulo akasema, wewe unajidhania kuwa imara, wirinde utagwa. jihadhari usianguke. Yesu aravuga ngo Yesu akasema, nuhagarara murimo musenga, mkisimama mkiomba ukibuka ko hari umuntu wakugiriye nabi, na kukumbuka kuna mtu ambaye amekutendea mbere yo jeuri, kugira ikindi kintu wongeraho, mbele ya kuongezea kitu kingine, ngo banze umubabarire. msamehe. Kandi ngo numubabarire, Na ukimsamehe ngo nukugira ngo naso mwijuru ili Baba wa mbingu ngo akubabarire ibyaha byawe. akusamehe dhambi zako. Kundi kubabarira Kusamehe ndaza kuyabwira hariya, takuja kuambia hapa, ndababwira icyo bisobanura, tawaambia maana yake, ndaza kubabwira n'inyungu zo takuja kuambia hata faida za kusamehe. komeza aho hantu. Endelea. Aha, Matayo Matayo ibice 6 n'umurongo wa 14 15. Matayo sura ya 6 14 15. aravuze ngo, kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, Nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so mu ijuru azabababarira namwe. na so mu ijuru azabababarira nawe. Ariko nimutababarira abantu, na Alo? so mu ijuru ntazabababarira ibyaha byanyu. Amen. Icara. Tuzamura ibiganza duha Imana icyubahiro. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Biblia yavuze ngo Biblia imesema, kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo. kwa maana mkimsamehe watu makosa yao. Utegere neza. Sikiliza vizuri. Wewe nubabarira umuntu ibyaha byiwe, Wewe ukimsamehe mtu makosa yake, na so mu ijuru na Baba yenu wa mbinguni azababarira nawe. atawasamehe ninyi pia. Ariko nimutababarira, Msipowasamehe na so mu ijuru ntazababarira. hamtasamehewa pia. Isi ya none, Dunia ya kisasa, miryango ya none, jamii za leo, amatorero ya none, kanisa za kisasa, abayumbe ba kino gihe, waombezi wa siku hizi, abashumba, wachungaji, dukeneye ko tubabarira. tunahitaji kusamehe. Nimba hari ikintu gikenewe kuruta ibindi byose, Kama kuna kitu kinachohitajika zaidi ya mengine, nuko umuntu ababarira mugenzi ni we. mtu amsamehe nduguye. Nimba hari ikintu kigoye gukora, Kama kuna kitu ni kizito kukifanya, kubabarira wakugiriye nabi. ni kumsamehe aliyekutendea Nimba vibaya. hari ikintu kigoye gukora, Kama kuna kitu mzito kufanya, kubabarira umuntu utagusabye ni imbabazi. kumsamehe mtu ambaye hajakuomba Nimba msamaha. hari ikintu kigoye, Kama kuna kitu ambacho kinasumbua, nugutsindira umuntu imbabazi atazi gusabye. ni kumwekelea mtu msamaha na hajakuomba msamaha. Nukubabarira umuntu Ni kumsamehe mtu, ahubwo ukomeza gutuka, lakini anaendelea kukutusi, ahubwo ibyo yakoze ntiyahekeye aho ngaho, bali yale aliyoyafanya hajaachia hapo, akomeza
gucreatinga no gushakisha ibindi. Anaendelea kuunda na kuleta mambo mengine. Kubabarira Kusamehe ni igikorwa umuntu atishoboza wenyine. Hilo ni tendo ambalo mtu hajiwezeshi mwenyewe. Ni igikorwa umuntu ashobozwa n'Imana. Ni tendo ambalo mtu anawezeshwa na Mungu. Atari inyungu y'ubushaka kubabarira. Isiwe ni faida ya yule unayetaka kumsamehe. Ari inyungu yawe kugira ngo ubabarirwe n'Imana. Bali ni faida zako ili usamehewe na Mungu. Biblia yatubwiye ngo nubabarira mugenzi wawe. Ndio maana Biblia imesema ukimsamehe ndugu yako. Na so mw'ijuru azahita ko kubabarira. Hata baba yako wa mbingu ataweza kukusamehe. Bivuze ko ari wowe ubabarira. Inamaanisha wewe uliyesamehe. Wakugiriye nabi. Umemsamehe aliyekutendea vibaya. Ariko nawe nubwo yakugiriye nabi. Lakini hata kama huyo amekutendea vibaya. Hari abandi nao wagiriye nabi. Kuna wengine pia umewatendea vibaya. Hari nibindi wakoze nabi Imana itishimye. Kuna wengine umefanya vibaya lakini Mungu hajafurahia. Umuti wo kubabarirwa biriya tutazi. Dawa ya kusamehewa hayo ambayo hatuyajui. Kubabarira uzi wakugiriye nabi. Ni kumsamehe yule ambaye unamjua aliyekutendea vibaya. Nubabarira wakugiriye nabi. Ukimsamehe yule aliyekutendea vibaya. Imana izakubabarira ibyaha twe tutazi. Mungu atakusamehe dhambi ambazo sisi hatuzifahamu. Kandi twe tukufata kuri umukiranutsi. Na sisi tunakuchukulikia kuwa wewe ni mwenye haki. Ariko biriya. Lakini hayo ambayo umetenda. Imana izabikubabarira nubabarira mugenzi wawe. Mungu atakusamehe ukimsamehe ndugu yako. Kandi Biblia yatubwiye ngo nutababarira mugenzi wawe. Na Biblia imesema usipomsamehe ndugu yako. Na so mw'ijuru ntazakubabarira. Na babako ya mbingu hatakusamehe. Ibanga ryo kubabarira. Siri ya kusamehe kubabarirwa. Ni kusamehewa. Iyo ubabariye. Ukisamehe uhita ubabarirwa. Tayari unasamehewa. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Kubabarira. Kusamehe. Ikintu kigoye cyane. Hilo ni jambo nzito. Kubabarira. Kusamehe. Niko kwisogota imbugita. Ni kama kujichinja kwenye kisu. Kubabarira. Kusamehe. Ukwitoneka. Ni kuweza hata kujiumiza. Kubabarira. Kusamehe. Ukwirengagiza. Ni kuweza kujisahaulisha. Icyo abantu bita ukuri. Kile ambacho watu wanaita ukweli. Hello. Dore Imana icyubahiro. Pe Bwana utukufu. Imana ibafashe uyu munsi wa none. Mungu awasaidie siku ya leo. Kigitondo. Asubuhi ya leo. Ndakwifuriza kubabarira abantu bose bakugirira. Nakutakia kuwasamehe wote waliokutendea jeuri. Nimba ushaka kuja mw'ijuru. Kama unataka kwenda mbinguni. Nimba ushaka kubaho neza. Kama unataka kuishi maisha mazuri. Imyanzuro yo kubabarira abantu. Chukua hatua ya kuwasamehe watu wengine. Ntutege ngo bazagusaba imbabazi. Wewe usiwangojee wakuombe msamaha. Wababarire batabishaka. Wasamehe kama hawataki. Wababarire babishaka. Wasamehe kama wanataka. Wababarire batarakizwa. Wasamehe kama hawajaokoka. Wababarire barimo bagutuka. Wasamehe kama wanakutusi. Wababarire barimo bakuvuga nabi. Wasamehe wakikusengenya. Kugira ngo naso mw'ijuru azakubaho. Ili babako ya mbingu aweze kukusamehe. Dore Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Tubabarirane. Sameheneni. Kubera ko nibyo Imana ishaka. Kwa maana Mungu anataka hayo. Kubabarira bisobanura iki rero? Kusamehe inamaanisha nini? Nihuta ndavuga ibintu bigera ku 8. Tukienda haraka tutasema mambo 8. Bisobanura icyo bita kubabarira. Bayo inamaanisha kusamehe. Imana ihimbazwe cyane. Mungu apewe sifa. Turi kumwe. Tuko pamoja. Mubabarirane nibwo tuzababarirwa. Abaririmbyi twavuganye n'umucuranzi wowe umukore kwisi. Tubabarirane. Hazini mikrofone zira. Babarirwa. Ataho mw'ijuru turemere imitima mishasha. Kandi babarira. Tubabarirane nibwo tuzababarirwa. Data mw'ijuru turemera imitima mishasha kandi babarira. Mugume gutyo ndimuswe gushira mikrofone hasi. Lakini hivyo mziwe kama nawe uzugu mukora aho ngaho. Nawe endelea kugusa hapo. Kubabarira bisobanura iki rero? Kusamehe inamaanisha nini? Mu ndimi z'abanyamahanga ururimi rw'ikigiriki. Kwa ndimi za Kiyunani. Ndavuga ibintu nkabingahe. Tasema vitu kama ngapi? Ntabwo kubabarira bisobanura ibintu 8. Kusamehe haimaanishi vitu 8. Ariko kubera umwanya ndavuga 8. Lakini kwa sababu ya muda nitasema 8. Mtu yakwigisha umwaka wose. Hili ni somo ambalo mtu anaweza kufunza mwaka mzima. Ariko ndavuga 8. Lakini nitasema 8. Ico bisobanura niki? Inamaanisha nini? Icambere. Kwanza. Biravuga ngo kubabarira. Inasema kusamehe. Bisobanura iki? Inamaanisha nini? Biravuga ngo bisobanura kugira umutima w'imbabazi. Kuwa na moyo wa msamaha. Imbabazi, kugira umutima w'imbabazi. Kuwa na moyo wa kusamehe. Biravuga ngo nukugirira umuntu imbabazi. Ni kumupa mtu msamaha. Imbabazi. Kuwa na rehema. Bisobanura iki rero? Inamaanisha nini? Iyo umuntu afite umutima w'imbabazi. Tukiwa na moyo wa rehema. Ni umutima wirengagiza ikosa ryakoze. Ni moyo unayosahau kosa lililofanyika. Ni umutima udaha agaciro icyo wagiriwe. Ni moyo ambayo hauchukulii kwa dhamani kile ulichotendewa. Ni umutima ni moyo wirengagiza uburemere bw'ibyabaye ambayo unajisahaulisha uzito waliotendeka. Ariko ukabivunja unataka kubadilisha hanyuma umuntu akagirira imbabazi uwamugiriye nabi. Alafu msamehe alinde vibaya. Icyo imbabazi ni kile. Kile kinachoita msamaha ni nini? Murabizi. Wazazi mnajua. Iyo umwana yagize nabi.
Mtoto akiwa ametenda umwana vibaya, ashobora kumena televiziyo, mtoto anaweza kumwanga runinga, umwana yo kumenera telefone, anaweza akaharibu simu, ukarakara ukaba umukubita, unasirika na kumchapa, ariko yaguma gukora utundu, lakini akiendelea kufanya vitu wari ugaseka, hata unacheka, wari ukanja kumushekerera, hata unaanza kumchekesha, unamwambia ona vile inakaa, ukirengagiza ibyo yakoze na kuweza kusahau aliyoyafanya kubera umutima w'imbabazi, kwa maana ya moyo wa msamaha, ukarenza amaso ibyakozwe, unasahau aliyotendeka, ukagirira umuntu imbabazi, na kuweza kumsamehe mtu, ukirengagiza ibyo yakoze, na kuweza kusahau aliyoyafanya. kubabarira, kusamehe bisobanura ngo ni imbabazi, inamaanisha ni msamaha, kandi imbabazi na msamaha, imbabazi, msamaha ni ikintu umuntu yumva, ni kitu ambacho mtu anaweza akakisikia bigeraho wumva ko wotetesha umuntu wagikoze, mpaka unasikia kumbembeleza mtu ambaye amefanya hicho, ariko turacyafite akazi kare, lakini tuna kazi kubwa. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Kubabarira, kusamehe ni imbabazi, ni msamaha. Imbabazi bivuga iki? Samahani nini? Nukwirengagiza igikomeye umuntu yagukoreye, ni kujisaulisha kigumu alichomtu kufanyia. Narabivuze ku cyumweru n'umugoroba, nimesema Jumapili jioni. Ubundi kubera iki tubabarira? Kwa nini tunasamehe? Impamvu tubabarira abagenzi bacu, tunawasamehe ndugu zetu, nuko mumamo kwa mu mateka yiwe, kwa historia zake, uyu muntu ntabwo yari mwari mubi, huyu mtu akuzaliwa akiwa mbaya. Satani ni ukenera kumukoresha, Ibilisi ndiye anataka kumfanyisha haya, ariko uyu ni inshuti yawe, lakini huyu ni rafiki yako, huyu mnazaliwa pamoja, huyu mnachangia mambo mengi, lakini Ibilisi kwa maana ni adui, ashobora kumunyuramo akamukoresha makosa, anaweza kumpitiliza alafu amfanyishe makosa. Nushaka kubana n'abantu bose, ukitaka kuishi na watu wote kwa amani, uzagirira imbabazi uyu wakugiriye nabi, msamehe huyu aliyekufanyia vibaya, kandi ntukamubone nka runaka, na usimuone kama fulani kubera ibyo yakoze, kwa maana yale aliyofanya. Tukamubone mu izina ry'ibyo yakoze, usimwangalie kwa jina ya yale aliyoyafanya, uzamubone mu mateka ya kera Imana yamuremye, bala muangalie kwa historia ya kitabu aliyomuremye. Mungu amemuumba akiwa mwema, Satani akenera kumukoresha, lakini Ibilisi anataka kumtumikisha kwa haya. Arababwiye niho Yesu yavuze, ndipo Yesu akasema, Yesu ngo abwira abigishwa be, akawaambia wanafunzi wake Yesu, arababwira ngo harageze ko dusubira Yerusalemu, akawaambia imefika turudi Yerusalemu, kandi ngo nta kindi kizanjanayo, na hakuna kingine kitakachonipeleka huko. Igihe cyo kugeragezwa k'umwana w'umuntu kirageze, wakati wa kujaribiwa kwa mwana wa Adamu kumefika. Yerusalemu bari bahamusha, Yerusalemu walikuwa karibu afi. Petero ngo agerageza gufata Yesu, Petero akajaribu kumchukua Yesu, aramubwira ngo ese wabaye, akamwambia Yesu umekuwaje? Yesu aramubwira ngo, Yesu akamwambia, nasoma iyo jambo ndongera ndaryumva kandi no, nimesoma neno hilo nikalisikia mara tena. Hari igihe tuvuga ngo yaramubwiye ngo mvinyuma Satani, kuna wakati tunasema amemwambia toka nyuma yangu. Yesu ntabwo yigeze abwira Petero ngo mvinyuma Satani, Yesu hajamwambia Petro toka nyuma yangu Satani, ahubwo musome iryo jambo neza, bali someni neno hilo vizuri. Bwana asifiwe sana, asifiwe Mwokozi. Some ko rivuga, soma vile inasema. Bwana asifiwe sana, asifiwe. Mu gitabo cha Matayo, Matayo mtakatifu. Bwana asifiwe sana, asifiwe. Gitabo cha Matayo muraza kuwasoma. Yesu yakoresheje ijambo rikomeye cyane. Yesu ametumia neno nzito kabisa. Nimeweza kulielewa mara upya tena. Niliposoma mfafanuzi mwingine. Hajasema toka nyuma yangu Shetani. Ahubwo yaravuze ngo Satani, amesema Shetani, subiri nyuma, rudi nyuma. Nukuvuga ko Satani cyo yarakoze niki? Shetani alikuwa amekifanya nini? Yarashatse kuja imbere ya Yesu na Petero. Alikuwa anataka kwenda mbele ya Yesu na Petero. Yesu cyo yakoze niki? Alichokifanya Yesu ni Satani ngo mvi imbere Satani. Amemwambia Shetani toka mbele zangu, subiri nyuma yaje, na urudi nyuma yangu. Nubona umuntu avuze nabi, ukiona mtu amenena vibaya, ukabona umuntu agize nabi, tu amefanya vibaya, uzamenye ko ni Satani yakeneye kubitanga imbere yawe. Jua ni Shetani ametaka kupitiliza. Au uzobwire Satani ngo subiri nyuma yaje. Bali mwambie Shetani rudi nyuma yangu Shetani. Umuntu Imana yamuremye ari mwiza. Mtu Mungu amemuumba akiwa mwema. Satani akenera kumukoresha nabi. Lakini Shetani akataka kumtumia vibaya. Icyambere bisobanura kubabarira. Kwanza inamaanisha kusamehe. Biravuga ni imbabazi. Ni msamaha. Nukwirengagiza icyo umuntu yagukoreye. Ni kuweza kusahau kile mtu alichokufanyia. Ahubwo ukamugirira impuhwe. Bali unamrehemu. Kwa ngo runaka ndashobora gukora bintu. Unamhurumia na kusema fulani ninayemjua hawezi kufanya haya. Ni spirit imurimo. Hii ni spirit inayoingia ndani yake. Pili. Takabiri bisobanura kubabarira. Pili, maana ya kusamehe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Biravuga ngo kubabarira. Inasema kusamehe. Amen. Amen. Ngo nukurekura. Ni kuachilia. Ijambo ryantangaje cyane. Hili neno limenishangaza. Kigira ikibyavuze ngo nukurekura. Kwa Kiunani inamaanisha kuachilia. Kurekura bivuga iki rero? Kuachilia inamaanisha nini? Kubabarira. Kusamehe. Biravuga ngo nukurekura. Inasema ni kuachilia. Abantu bose bakugiriye nabi. Wale wote ambao wamekutendea vibaya. Wale bose bakuvuze nabi. Wale wote ambao wamekunena vibaya. Wale bakuiciye. Wale ambao wamekuulia. Wale bakuliriye madeni. Wale ambao wamena na deni zako. Wale bagututse. Wale ambao wamekutusi. Wale bakugambaniye. Wale ambao wamekusaliti. Iyo umuntu
utarababarira bamugiriye kama hajamsamehe yule ambaye amemtendea vibaya, ngo ubafumbase umewachukua ukabafata ukabashira mu mutima na wawe kuwabeba moyoni mwako. ariko ngo iyo umuntu ababariye, Lakini mtu akisamehe, ngo urekuye abantu bose bakugirira, unaachilia wote waliokufanyia vibaya, ugasigara uri free. alafu sasa unabaki ukiwa huru. Kubabarira, Kusamehe nukurekura abantu bose ni kuachilia watu wote wafashe mu mutima wawe, ambayo umechukua kwa moyo wako, ukabagira imbohe muri wewe, na kuweza kuwafanya wafungwa ndani yako. iyo umuntu ababariye, Mtu akisamehe, uburekuye, umeachilia, ukabwira abantu ngo ndakurekuye, na kuambia watu nimekuachilia, nakubabariye n'Imana ikubabarire, nimekusamehe hadi Mungu akusamehe. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Ureba abantu wafashe mu maboko yawe, Angalia watu ambao umewabeba mikononi ureba mwako, abantu wabitse mu mutima wawe, angalia watu ambao umewabeba moyoni mwako, reba stoke iri mu mutima wawe, angalia akiba ambayo umeiweka katika moyo wako. Hari umuntu nigeze nganira nawe, Kuna mtu ambaye nimewahi kuzungumza na yeye. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Benshi nzamumva cyane bayivuga, Wengi wanga nawasikia wakisema kubera runaka yangiriye gutya, kwa sababu fulani amemfanya hivi, ngo Mana ngo ndamusengera, Bwana namuombea. abandi bazabahambira, Wengine wanawafunga, ndamusengera, namuombea, uzomukorera igitangaza, umfanyie ajabu, azomenye ko ari nsenga Imana izayumva, ajue ya kuwa ninaomba Mungu anayesikia, azomenye ko nabeshewe, ajue ya kuwa mimi nimedanganyishiwa, ndamuhambira mu izina rya Yesu, ninamufunga katika jina la Yesu, uzomukorera igitangaza, tende maajabu. Nagira ngo ubwire muri kino gitondo cyo Nataka nikuambia asubuhi ya leo ndugu yangu, kurabariya bose wahambira, atilia hawa ambao umeweza kuwafunga moyoni mwako. Nimushaka kugira amahoro mutima Kama unataka kuwa na amani katika moyo wako, ndio maana kusamehe ni kuachilia. Rekura iby'abandi, achilia mambo ya wengine kugira ngo bashe kubahoka, ili uweze kuwa huru. Tatu, birabongo kubabarira, inasema kusamehe. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Birabongo nukureka inzika, imesema ni kuacha ubaya, n'uburakari, na hata kasiriko, na hata ubaya ngufitiye abantu bakugiriye nabi, ambaye unayo kwa watu waliokutendea vibaya. Kubabarira, kusamehe nukureka inzika, ni kuacha chuki, nukureka uburakari, ni kuacha makasiriko. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Nukureka ubugome, ni kuachilia ubaya bw'abantu bose bakugiriye nabi, ya wale watu ambao walikuwa wamekufanyia vibaya. Mugabo bita Nelson Mandela, ambaye anaitwa Nelson Mandela, rais wa huko, yari president wa South Africa, kwa ni rais wa Afrika Kusini. Yafunzwe imyaka igera kuri 27 I think. Amefungwa miaka karibu 27. Kandi yari mashakisha ubwigenge bw'igihugu cha South Africa, na alikuwa anatafuta uhuru wa nchi hiyo ya Afrika Kusini. Hanyuma bamufunguye, alipofunguliwa Nelson Mandela, yafunzwe n'abazungu, alikuwa amefungwa na wazungu, azirukwasa kwa sababu ya azira uburenganzira bwiwe, kwa sababu ya haki zake n'uburenganzira bw'abirabura, na haki ya weusi katika nchi hiyo. Babanyagaga masambu, walikuwa wabeba shamba zao, bakabarenganya, walikuwa wanawafanyia vibaya, zironda ruhu kwa sababu ya ngozi yao. Hanyuma yakoze ikintu gikomeye cyane, amefanya jambo kuu zaidi. Mu bintu yavuze ni byinshi Mandela, mojawapo yaliyosema ni mengi Nelson Mandela, ariko ngo amaze gufungurwa, lakini wakati alifunguliwa, munsi bamufungura, siku alipofunguliwa, abazungu benshi barahunze bava muri South Africa, wazungu wengi wametoroka wakatoka katika nchi ya Afrika Kusini, bari wafatikanije nao, na wengine ambao walikuwa wanabatana na huyo, bandi bagata masambu bari baranyaze bagahunga n'ibindi, wengine wanatoroka na hizo shamba walikuwa wanapokonya. Lakini Nelson Mandela akatenda jambo kuu kwa historia za ulimwengu. Yavuye muri prison, ametoka kwenye jela. Ikintu cha mbere yakoze niki? Neno la kwanza alilolifanya, yaravuze ngo mbabari abantu bose bangiriye, amesema ni wasamehe wote walionitendea vibaya, nta muntu numwe nzaziza icyo yakoze, hakuna mtu ambaye nitaweza kumfanyia vibaya kwa yale alionifanyia. Abantu ndibabyumva, watu hawakuelewa, ntibabyemera, hawakukubali. Bakamubaza kuravuga gute, wanamuuliza je, umesemaje? Hello, turi kumwe, tuko pamoja, wenga bazamura ibiganza, nyosha mikono. Kera abantu batangiye gusinzira, tayari watu wameanza kusinzia. Icyaya gukoreye cyanditse muri karine kugira ngo utazibagirwa, timukivugana timukigenererana, icyaya gukoreye cyanditse muri karine kugira ngo utazibagirwa. Ariko abantu bibitse ibintu byinshi, watu wameweka mambo mengi, abantu bagenda na makarine yo kwandika abantu babagiriye nabi, watu ambao wana vitabu za kuandika watu waliowatendea vibaya. Ngo Imana yo mwijuru igufashe, inafaa Mungu wa mbingu akusaidie ushanyagura izo karine mu izina rya Yesu, uweze kupasua hizo karatasi katika jina la Yesu. Hanyuma Mandela, alafu Nelson Mandela, watu hawakuelewa, bakomeza baza kumubaza, wakaendelea kumuuliza, igihe na president wa Amerika yahagurutsaza paka rais wa Marekani akaja kumuuliza, abantu bakamubaza ngo ese niki cyatumye ubabarira abantu, watu wakamuuliza je, ni nini iliyokusaidia kuwasamehe watu, ubabarira abantu bakugiriye nabi, kwa nini umeweza kuwasamehe waliokutendea vibaya? Avuga amagambo abiri gusa yavuze, amesema maneno mawili, yavuze byinshi ariko ndavuga bibiri, amesema mengi lakini tutasema mawili. Icyambere, kwanza yaravuze ngo impamvu yatumye ubabarira abantu, amesema sababu ya kuwasamehe watu, ngo yanze gusubira muri gereza, amekataa
yaravuye muri gereza. Amekataa kurudi gerezani na alikuwa ametoka gerezani. Ngo gukomeza kutababarira abantu kandi yavuye muri gereza. Kuendelea kutowasamehe watu kwa sababu alikuwa ametoka gerezani. Ngo no gukomeza kwisubiza muri gereza. Hiyo ni kuendelea kujibakiza kwenye gereza. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Ijya kabiri. Pili, yaravuze ngo kutababarira. Amesema kutosamehe. Ngo ningo kumuti, ngo ningo kumwa isumu. Ni kama kunywa sumu. Ningo kumwa isumu. Ni kama kunywa sumu. Ikidisi kugira ngo muzumve neza. Kunywa sumu. Ningo gufata ikidisi. Ni kama kuchukua sumu ukakimwa wenyine. Unakunywa peke yako. Ngo nta wundi muntu uzagira ingaruka. Na hakuna mtu mwingine ambaye atakuwa na madhara. Ni wewe wamwoye isumu. Ni wewe ambaye umekunywa sumu. Aravuga ngo kutababarira bangiriye nabi. Kutosamehe wale walionitendea vibaya. Abandi bantu zaba ndimongirira nabi. Si watu wengine nitakuwa ninawafanyia vibaya. Zaba ndimo isumu yo kunica. Bali nitakuwa ninaikunywa sumu ya kuweza kuniharibu. Tulikumwe. Asifiwe. Iyo utababarira. Usiposamehe. Ulimo wica wewe. Unajiangamiza mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Amen. Asifiwe. Tulikumwe. Tuzamuri biganza. Chaya gukoreye. Saditse muri karine. Kugira. Bandu bakibitsi ibyaha by'inganje. Watu ambao wanaweka makosa ya uko nganje. Bandi babitsi ibyaha bakorewe Rwanda na hano. Wengine wanaweka makosa waliyofanywa Rwanda na pengine. Abandi ntibaza baramusabane ngo bigeze baboneshereza kera. Wengine hawasalimu, wengine eti wamewahi kuleta ng'ombe kula. Abandi ntibasuhuza abandi ngo uyu ngo hari umunsi umwe twigeze tutumvikana. Wengine hawasalimu, wengine kwa sababu wanasema hawa hatujawahi kuelewana siku moja. Ntabwo tuzigera twumvikana twese. Hatutawahi kuelewana siku zote sote. Ariko kutumvikana ntibivuze ko dushobora gukora. Lakini kutoelewana haimaanishi ya kuwa hatu haikusalimiana. Niba tunarakaye Paulo yaravuze ni munarakaye ngo ntibwire. Paulo amesema ukikasirika jua isichwe kama hujasamehe. Tusabane imbabazi bavandimwe. Tusameheane ndugu zangu. Abantu bose bakugiriye nabi dusabane imbabazi. Waliyokutendea vibaya wasamehe. Tacha kitababarirwa. Hakuna dhambi isiyosamehewa. Kugira ngo bashe kubohoka. Ili uwe huru. Chakane. Nne. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Chakangaye kwa bandika. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Chakane. Nne. Biravuga ngo kubabarira, kusamehe, ngo nukubabazwa n'ivyabaye, ni kuhuzunishwa na yale aliyofanyika, ngo bikagutera gahinda muri wewe, na kukuhuzunisha ndani yako, ngo bigatuma wicuza, na inakufanya ujute, hanyuma ukababarira, alafu unasamehe. Kubabarira, kusamehe, nukubabazwa n'ivyabaye, ni kuhuzunishwa na yaliyofanyika, nukubabazwa n'ivyakubayeho, ni kuhuzunishwa na yaliyokutendekea. Ntubabazwa n'ivyo bakubwiye, hauzunishi na waliokuambia, ahubwo urababazwa n'ingaruka z'ivyo bakubwiye, bali utahuzunishwa na madhara ya yale waliokuambia. Hanyuma ubabarire, alafu usamehe, kubera ubabara ufite umutima wako, kwa maana ya huzuni ambayo unayo moyoni mwako. Tano. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Biravuga ngo kubabarira, inasema kusamehe, biravuga ngo nukurekurwa mu kaga, ni kuachiliwa kwenye jangwa, nukurekurwa muri prison, ni kuweza kutolewa kwenye jela. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Iyo umuntu atababarira, mtu asiposamehe, iyo umuntu atababarira, tu asiposamehe, nukuvuga ko wewe udatanga imbabazi, wewe usiyetoa msamaha, uri muri prison, wewe unakaa gerezani. Hanyuma bikavuga ngo, alafu inasema, iyo ubabariye mugenzi wawe, ukimsamehe ndugu yako, ngo bawikishije mu kaga waruri, umejitoa kwenye jangwa uliokuwa ndani, ubawikishije muri prison, umejitoa kwenye gereza, ubawikishije mu mbohe, umejitoa kwenye ufungo. Abantu benshi baraboshwe kubera iki? Watu wengi wamefungwa kwa maana kutababarira, kwa sababu hawasamehi. Ngo sinshobora kubabarira, eti siwezi kusamehe, ngo umukobwa barunaka, mimi binti ya kina fulani, ngo umuhungu barunaka, mimi kijana ya kina fulani, ngo umugabo ngo ngene mfukama imbere y'umuntu, mimi niende na kupiga magoti na mbele ya mtu. Kubabarira, kusamehe, no kwikiza mu kaga, ni kuweza kujitoa kwenye jangwa. Nimba ushaka kuva mu kaga, kama unataka kujitoa kwenye hatari, weza kumsamehe ndugu yako. Tutegereze kwa gusaba imbabazi, usingojea kuombe msamaha. Umubabarire yabishaka atabishaka, msamehe akitaka asipotaka, wewe uzaba wikije, wewe utakuwa umejitoa kwenye hatari. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. 6. Biravuga ngo kubabarira, inasema kusamehe, ngo nukwishakira umutekano mu mutima wawe, ni kujitafutia security ya moyo wako. Iyo umuntu atababariye, mtu asiposamehe, iyo umuntu afite icyo bakosanye n'undi muntu, mtu akiwa na ukosefu pamoja na mtu mwingine, twese hano turi abantu, sote hapa ni watu. Ntabwo uzugenda n'umutekano mu mutima wawe, huwezi kwenda na usalama kwenye moyo wako. Iteka ryose uzugenda ariko umutima ukagukoma, mara kwa mara unaenda lakini moyo unabisha. Nubwo ndirimba, unasema hata kama naimba, ariko hari amahoro ndafite, lakini kuna amani ambayo nimeikosa. Nubwo bimeze uko bimeze, hata kama niko hivi, ariko hari ikintu kitagenda, lakini kuna usalama ambaye haiendi. Nushaka kugira umutekano uhagije mu mutima wawe, unataka kuwa na usalama wa kutosha katika moyo wako, uzababarira umuntu wese wakugiriye nabi, msamehe yoyote aliyekutendea vibaya, uzababarire n'uwo wagiriye nabi, msamehe na yule ambaye umemtendea vibaya, uzababarire n'uwo wagiriye nabi, msamehe na yule ambaye umemtendea vibaya. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. 7. 7.
biravuga ngo icyakarindwi inasema 7 biravuga ngo kubabarira kusamehe bisobanura ngo nuguca bugufi ni kunyenyekea nuguca bugufi ni kunyenyekea ukemera gutsindwa mu maso y'abantu na kukubali kushindwa machoni pa watu ukegukana intsinzi mu maso y'Imana na kuweza kutoka na ushindi mbele ya macho ya Mungu. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Kubabarira kusamehe nuguca bugufi ni kunyenyekea ni kimenyetso hiyo ni ishara kigaragaza ko wewe ni thibitisho ya kuwa ntabwo wigeze ureba wakugiriye nabi hujamwangalia aliyekutendea vibaya abe nubwo yaba umwana hata akiwa mtoto nubwo yaba umugore cyangwa umugabo haka akiwa mke ama mume kubabarira kusamehe nuguca bugufi ni kunyenyekea mbere y'umuntu wakugiriye nabi mbele aliyekutendea vibaya mbere y'umuntu wakuvuze nabi mbele aliyekusengenya ukabwira Imana ngo man unamwambia Mungu wewe bugufi nimenyenyekea babariye runaka nimemsamehe fulani bisobanura iki rero inamaanisha nini biravuga ngo ubutsinzwe mu maso y'abantu inasema umeshindwa machoni pa watu lakini umetoka na ushindi mbele ya macho ya Mungu rimwe na rimwe abantu bo kweza bakagutsindisha mara kwa mara watu wanaweza wakakufanya ushindwe ariko imbere y'Imana utaratsindwa lakini mbele ya Mungu hujashindwa mbere y'Imana wotsindwa mbele ya mtu unaweza ukashindwa abantu bakakugira umwere lakini watu wakufanya mwenye haki mbele y'Imana wotsindwa mbele ya Mungu unaweza ukashindwa mbele y'Imana wotsinda mbele ya Mungu unaweza ukashinda abantu bakakugira umunyamakosa na watu wakufanya mwenye makosa mbele y'Imana wotsindwa mbele ya Mungu unaweza ukashindwa abantu bakakugira umwere lakini watu wanakufanya mwenye haki ikingenzi niki ya maana ni nini nuko imbere y'Imana twegukana intsinzi ni kwa sababu mbele ya Mungu tutoke na ushindi intsinzi tuzayegukana habaye na ushindi tutatoka ikiwa kivipi habaye kwicisha bugufi ugasaba imbabazi umuntu wakugiriye ikiwa ni kunyenyekea na kuomba msamaha aliyekutendea vibaya gikomeye cyane hilo ni jambo kuu kabisa tekereza umuntu wagiye agutuka fikiria mtu ambaye amekutusi umuntu wagiye guhara ibishano mtu ambaye ameenda akikuharibu hapa nje umuntu wagiye kubeshera mtu ameenda akikutanganyishia ndio ati runaka kuri uzumubona nuku unasema fulani vile unamuona ni hivi ni hivi kirengagizo lakini unasahau hayo huyu mtu ukamufata nka wa undi Imana yaremye ari mwiza unamchukulia kama yule mtu aliyemuumba akiwa mzuri kirengagiza ibiyakoreshejwe unasahau aliyoyafanyishwa wa undi umenyereye uzi yule ambaye ulikuwa unamjua yabikora ntiyabikora hawezi kufanya Satani wakeneye kumukoresha ni shetani aliyetaka kumfanyisha hivi mambo za Satani unajua kwa nini shetani azakenera kudutanya nabo tuvuga anataka tuachane na wale ambao ni agakenera kudutanya n'ishuti zacu anataka tuachane na rafiki zetu wa muntu ukakugiriye akamaro yule mtu ambaye angekuwa faida kwako Satani kabayo mucamo mu gihe afite intege nke shetani amupitilizia wakati ana udhaifu ikamukoresha kugira ngo igutanye alafu anamtumikisha ndipo sawa sambaraga mwagiraga muri kumwe hizo nguvu mlizokuwa nazo mkiwa pamoja sambaraga mwogahurijeho musenga hizo nguvu mlizokuungana kwa maombi sambaraga mwogahurijeho mukora ikintu hizo nguvu za kuungana mkifanya jambo fulani intego ya Satani ni ukugira ngo sambaraga ziveho lengo la shetani ni ili nguvu hizo zitoweke. Ndio mambo usanga abantu benshi bari inshuti bahindutse. Ndio maana unapata watu waliokuwa marafiki wamekuwa maadui. Kubera kibahindutse abanzi. Kwa nini wamekuwa maadui? Satani ndiyakeneye ko mukomezanya. Shetani hakutaka muendelee. Yabonye ko ni mukomezanya hari bizubakika mu buryo bw'umwuka. Ameona mkiendelea kuna vile vitajengeka katika kiroho. Shetani akataka kuwatanisha. Abantu benshi bafite abanzi benshi kuruta inshuti. Watu wengi wana maadui mengi kuliko marafiki. Kandi biva kuri nini? Na inatoka kwa nini? Biva kuri Satani. Inatokana na Ibilisi. Samu 8. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Samu 8 gisobanura kubabarira. Ya 8 inayomaanisha kusamehe. Iravuga kubabarira. Inasema kusamehe. Ni kimenyetso cy'urukundo rw'abana b'Imana. Hiyo ni ishara ya upendo kwa wana wa Mungu. Iyo umuntu ababarira tukisamehe ni kimenyetso kigaragara ko uyu yari umwana w'Imana. Ni ishara kwamba ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Biblia itubwira ngo Biblia inasema Imana yatanze umwana wa Yesu Kristo. Mungu amemtoa mwanawe Yesu Kristo kugira ngo ase mu isi ili aje duniani ababarira batuye isi bose awasamehe wale wa dunia wote kugira ngo abashe kubakiza ili aweze kuwaponya. Yesu yatubabariye turabanyabyaha. Ametusamehe tukiwa wenye dhambi. Atubabarira tutasabye imbabazi. Akatusamehe kabla hatujaomba msamaha. Ndio mambo Biblia itubwira mu gitabo cha Yohana ibice 3:16. Ndio maana Biblia katika Yohana sura 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Jinsi Mungu aliupenda ulimwengu sana. Zatumye tanga umwana wayo w'ikine. Na ikamfanya amtoe mwanawe wa pekee kugira ngo umwizera wese ili amwamini yeyote atarimbuka asiangamie ahubwo ahabwe ubugingo bali apate uzima. Iyo ubabarira rero ukisamehe automatically hapo bigaragaza kuri umwana w'Imana. Inaonyesha kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Bigaragaza urukundo. Inaonyesha upendo. Ukunda uyu muntu wabariye. Unayempenda huyu uliyemsamehe. Igituma umuntu ababarira. Kwa nini mtu asamehe? Ni urukundo rutarimo uburyarya. Ni upendo usiokuwa na unafiki. Ni ugukunda udakunditse. Ni kupenda asiyependeka. Ni ugukunda umuntu udashaka kumukunda. Ni kupenda mtu ambaye hapendi umupende. Rega singo abo tubwira bose ko tubakunda siko bose tubakunda. Wale ambao tunawaambia tunawapenda si ati wale ntabwo aribo dukunda gusa hari nabandi tutabwira ariko dukunda. Kuna wengine ambao hatuwaambii lakini tunawapenda. Hari nabandi ukunda na utarabwira kukunda. Kuna wengine ambao unawapenda na haujawaambia kwa unawapenda. Bigaragaje gusuka babarira umuntu. Lakini ukimsamehe mtu tu bigaragaje urukundo
urukundo rukomeye ukunda uyu muntu inaonyesha upendo wa ajabu unampenda kandi mtu urukundo rutarimo uburyarya na upendo ambao hauna reka unafiki. mbabwire inyungu zirindwi navuze niyinga Niseme faida 7 iyo umuntu ababariye rero toa kisamehe niki kibaho ni nini ambayo itamfikia nizihe nyungu zibamo ni faida gani ambazo zitakuja inyungu ziva mu kubabarira faida zitokanazo na kusamehe turi kumwe tuko pamoja dore imana icyubahiro tumpe Bwana utukufu niri hakurya ni na hata huko ngambo nyosha mikono niri efo mu mama ni muzamuri na hata huko nyosha mikono niri hirya hose ni muzamuri imana na hata huko nyosha mikono tafadhali rero himu ni muzamuri imana himu pia nyosheni mikono ngenda rimwe sanyo bizira kibwira ko ndi mu murongo kaza kure amaso y'Imana gasayisha kiyanduza ariko ndatera umugongo ahora ari masoko ganje kugira ngo ngarusi neza n'urukundo n'imbabazi. Amen. Amen. Tuzamure Imana icyubahiro. Nyosha utukufu kwa Mungu. Imbabazi Imana itugirira. Msamaha kwa Mungu anazotufanyia. Iza kubiterwa n'ibikorwa dukora. Kama angelifanya kwa sababu ya matendo yetu, ntabwo twari kubabarirwa ibyo dukora. Tungelisamehewa yale tunayoyafanya. Ariko wenda tera umugongo ahora masoko ganje kugira ngo ngarusi neza urukundo n'imbabazi. Inyungu ya mbere iva mu kubabarira. Faida ya kwanza ya kusamehe. Kubabarira kusamehe ngo biza bitwomora ibisebe twakomerekejwe n'abantu. Wanga inatuponya vidonda tulizofanyiwa na watu wengine. Umuti dawa ya vidonda. Kubabarira kusamehe biza bitwomora. Wanga inatuondolea nubwo tubabara hata kama tunaumia. Mtu kama anajitoa kidonda asababara cyane, anaumia zaidi, ndetse agataka cyane, na hata anaweza kupiga nduru zaidi. Uyu muntu ababarira umuntu udashaka ko ababarirwa. Inasema kama mtu anamsamehe yule ambaye hataki kusamehewa, witoneka kandi mu gisebe unajiumiza kwenye kidonda kugira ngo bashe gukira burundu, ili uweze kupona milele. No kuvuga ko iyo tubabari tukisamehe inyungu ivamwo niki? Faida ni nini? Ngo tuba turimo twiyomora ibisebe twakomerekejwe n'abantu. Tunaweza kuondoa sasa vidonda tulizofanywa na wengine. Hakindi kizatuma dukira ibyo bisebe. Hakuna kingine kitatufanya tupone vidonda hizo. Nuko tuzagira umutima wa kubabarira. Ni kwa maana tutakuwa na moyo wa kusamehe. Inyungu ya kabiri. Faida ya pili. Biravuga ngo kubabarira inasema kusamehe. Biravuga ngo ni imyitwarire. Inasema ni mwenendo. Ishobora guhindura ubuzima bwawe. Ambayo inaweza kubadilisha maisha yako. Ndetse n'ubuzima bwa benshi. Na hata maisha ya wengine. Hari abantu benshi bashobora gukizwa burundu. Kuna wengine ambao wanaweza kupona milele. Kubera kumva ubuhamya bwawe bw'umuntu wawe. Kwa maana ya kushuhudia kile ulichomsamehe. Niyo mpamvu iyo ubabarira ukisamehe bihindura ubuzima bwawe. Inabadilisha maisha yako. Ndetse bigahindura n'ubuzima bwa benshi. Na hata inabadilisha maisha ya wengi. Niyo mpamvu Satani yanga ko tubabarira. Ndio maana shetani hataki tusamehe. Ndio mpamvu Satani yanga ko tubabarira. Ndio maana shetani hataki tusamehe. Rimwe na rimwe hari igihe ubabarira umuntu. Mara kwa mara kuna wakati unamsamehe mtu. Ukaba ukorogana n'abandi muvukana cyangwa. Na kuweza hata kukosana na wengine ambao mnazaliwa pamoja. Ngoya ibintu byose nukubabarira. Je, wewe kila kitu ni kusamehe? Oya, ngo hagomba kuba icicaro. Lazima kuwe na kikao. Ngo hakabaho agreement. Lazima kuwe na sign. Abantu bakabisubiramo neza. Watu waweze kurudia mara tena. Nushaka kubabarira mugenzi wawe. Kitaka kumsamehe ndugu yako. Uzirinde gusubira mu kahise. Wewe acha kurudi kwenye historia. Hari abantu bazoja kubabariana. Kuna watu wanataka kusameheana. Bagakora ibintu batazi. Wanafanya vitu ambazo havijui. Bakama basubira de nouveau. Wanaanza upya. Urabona ngo wa munsi naguhamagara. Unaona siku ile nimekupigia. Unaona wa munsi twatugira gutya. Unaona siku ile tulikuwa tunafanya hivi. Unazi ko nakubwiye gutya. Unajua nimekuambia hivi. Wanyuma usubiza gutya. Alafu ukanijibu hivi. Hari abantu baza bamafuka batarabari. Kuna watu hata anageuka hapo kama hajasamehe. Usubira kumukomeretsa kandi kumwibutsa. Kwa maana unamweka tena vidonda unamkumbusha. Na msamaha. Nukwirengagiza ico bitukuri. Ni kusahau kweli. Hanyuma wewe alafu wewe ukagenda mu nzira itari ukuri abantu. Unaenda njia ambayo si ya ukweli ya watu. Kirengagiza kuyungu yari umukuri. Na kuweza kusahau ya kuwa huyu ndio wako kwa ukweli. Kababari udasubiye muri story. Na kumsamehe bila kurudi kwenye story. Kubabarira umuntu. Ukaenda kumsamehe mtu. Tugasubira ngo nukuri. Usiseme ukweli. Ngo numvise bavuga gutya. Nimesikia wakisema hivi. Ngo nanje mvuga gutya. Nami nikasema hivi. Achana na hiyo. Rekana nibzo. Kubabarira. Kusamehe. Hakuja muri story. Si kwenda kwenye story. Ila mugenzi wao. Mwambie ndugu yako. Ubwire nguhereye umunsi wa none. Mwambie siku ya leo. Ibyabaye byose. Yaliyotendeka yote. Habisubiyemo. Bila kurudia. Imani kubabarira. Mungu akusamehe. Nami nakusamehe. Cha kabiri. Pili. Cha gatatu nako.
Tatu. Biravuga ngo kubabarira. Nasema kusamehe. Ni ibintu bibiri amasomo birakomeye cyane arayavuze. Ni masomo mawili makuu. Biravuga ngo inasema tatu ngo nukwihanganirana ni kuvumiliana no kubabarirana na hata kusamehe. Aya na masomo abiri abana atagomba gutanga. Hizi ni somo mbili ambazo zinafaa kugira ngo ubabarire ili usamehe. Nukugomba kwihanganira mugenzi wawe. Ni kumvumilia ndugu yako. Kamubabarira unamsamehe. Warangiza ukimaliza tushiraho condition zo kuvuga ngo nusubira irindi rimwe. Usiweke sharti za kusema ukirudia mara tena uzareba ico nzagukorera. Utaona nitakachokufanyia. Noneho ngo ndavyirengagije. Haya nimeyasahau. Wari kwibindi noneho. Lakini mengine sana. Satani abarimo yumva. Shetani anasikia. Iyo uvuga gutya barimo creating ibindi kugira ngo haongere habeho kana muvumo. Ukisema anaunda mengine ndiposa kuwe na mvurugano. Ariko biravuga ngo nubabarira. Lakini akasema ukisamehe. Nguzashiremo kwihanganira mugenzi. Weka kumvumilia ndugu yako. No muntu yose agakora ryakosa. Ni mtu kesho anaweza akafanya kosa tena. Please. Tafadhali. Jana kwihanganira mugenzi wako. Nenda na uvumilivu mbele ya ndugu yako. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Amen. Amen. Gikurikira kitakachofuata. Takane. Biravuga ngo kubabarira kusamehe ntabwo ari ukugirira neza uwagukoreye amakosa. Si kumtendea vizuri aliyekufanyia makosa. Oya, iyo tubabarira tukisamehe ntabwo tuba turimo dukiza uwatugiriye nabi. Hatumponye yule ambaye ametufanyia vibaya. Ahubwo ngo kubabarira bali kusamehe ngo ni igikorwa kigirira nyiraca akamaro. Hilo ni tendo linalomfaidi mwenyewe. Iyo tubabarira tukisamehe ntabwo tuba tugiriye neza ngubwo tubabariye imyenda yao. Hatuwasamehe, hatufanyiwi vizuri kwa sababu tumewasamehe. Mube hana abantu baza bakora ico bita confusion. Sikiliza watu wanafanya kujidanganya. Umuntu yakubabarira toke kusamehe. Musukundu ile deni yari bingo. Unajua vile ile deni ilikuwa inanisumbua. Musukundu ibintu byari bingo. Unajua vile ilikuwa inanisumbua. No, kubabarira si nyungu y'uwababariwe. Kusamehe si faida ya yule aliyesamehewa. Ahubwo ngo kubabarira. Lakini kusamehe ngo ni igikorwa kigirira nyiri kubabarira akamaro kuruta uwababariwe. Ni tendo ambalo linamfaidi yule ambaye amesamehe. Iyo babariye umuntu wakugiriye nabi. Ukimsamehe mtu aliyekutendea vibaya. Ni wewe ugira akamaro, ni wewe bigirira inyungu kuruta uyu nguyu wari warakugiriye nabi. Ni wewe utakayefaidika kuliko yule ambaye amekutendea vibaya. Ni igikorwa kigirira akamaro wababariye kuruta uwababariwe. Ni kazi ambayo inamfaidi yule ambaye amesamehe kuliko aliyesamehewa. Cha gatano. Tano. Kubabarira inyungu ya gatanu ivamwe ni kusamehe. Faida ya tano biravuga ngo kubabarira inasema kusamehe ngo niko kwihorera kuzuye. Hiyo ndiyo kulipisha kisasi ya ukweli kuwa kugiriye nabi kwa yule ambaye amekutendea vibaya. Nimbushaka biravuga ngo nimba watekereje ikintu ushobora gukora undi muntu. Kama umekifikiria kitu cha kumfanyia mtu, umuntu wakugiriye nabi ukarakara ukazo babandi bazo barakara baruha bakamabasinda. Mtu ambaye anakasirika hadi anasikia hata ngo yarakaya ngo yobe umuryango wo gusoma. Amesirika hadi akakosa mlango wa kutokea. Hari abantu bamwe shitani yagize ubasha. Kuna watu ambao ibilisi amewaweza. Bamwe bena azatiripota nabo ubwabo ntibizi. Wamoja hata akiwafinya hawajielewi. Biravuga ngo nurakara. Inasema umuntu nakugiriye nabi cyane. Mtu akikutendea vibaya. Bicuza kwihorera ngo gukomeye cyane. Kulipisha kisasi ya ukweli ngo no kumubabarira wa undi wakugiriye nabi. Ni kumsamehe yule aliyekufanyia vibaya. Iyo mubabari ukimsamehe ngo buhore inzigo ya Satani. Umelipisha kisasi. Pana kubika inzigo ngo sama nguyu ngo azambona. Si kusema huyu ataniona. Ngo ibintu yankore. Vitu alizonifanyia. Waraho mutegeye. Kuna pahali ninamngojea. Nushaka guhorera Satani. Ukitaka kulipisha kisasi. Uyu nguyu si wagize nabi. Huyu si yeye aliyefanya vibaya. Satani wamukoresheje kugira ngo agire nabi. Ni Shetani aliyemtumia ni bosa atende vibaya. Gutsinda igitego gikomeye. Ukitaka kushinda kishindo cha ajabu. Uzahorere Satani wakeneye gukoresha uyu mugenzi. Weza kumlipisha ibilisi kisasi kwa maana kumtumikisha. Kumuhorera no kugira gute? Na kulipisha kisasi ni kufanyaje? No kubabarira mugenzi wawe kubera ko nico Shetani. Ni kusamehe ndugu yako kwa sababu Shetani hataki hayo. Hapana, ndukihorere. Lakini usilipishe kisasi. Ngo ibintu ngo abantu badukoreye. Eti vitu ambazo watu hawa wametufanyia. Ngo nzobimwitura ngo nabana uziko hari abantu bazabaraga abana ba bintu bibi. Kuna watu ambao wanawaridhi watoto wao vitu vibaya. Imani itubabarire cyane. Mungu atusamee zaidi. Cha gatandatu. 6. Nyungu ya gatandatu. Faida ya 6. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Tumvishije. Umesikia? Kwitura umuntu wakugiriye nabi no kumuhorera no kumubabarira. Kulipisha kisasi ni kumsamehe. Cha gatandatu uravuga ngo kubabarira. 6 inasema kusamehe. Ngwiyo ubabariye. Ukisamehe. Ngubure kuyu muvumo mu maboko yawe. Umeachilia laana katika mikono yako. Hanyuma ngukakira umugisha mu mutima wawe. Alafu na kupokea baraka katika mikono yako. Iyo umuntu agenda n'ubugome bwo kutababarira. Mtu akitembea na ubaya kwa kutosamehe. Abayibitsemwe inzika
yarakaza ubugome n'umuvumo mu mutima wiwe. Yeye ameweka ubaya na pia laana katika moyo wake. Kandi ico gihe uri bloke na wakati huo umeweza kuzingirwa, ariko nukenera kubohoka, lakini ukitaka kufunguliwa, biravuga ngo iyo ubabariye wakugiriye nabi, inasema ukimsamehe aliyekutendea vibaya, urekuye umuvumo wari warakomatanya, umeachilia laana ambayo ilikuwa hanyuma ukakira umugisha mu muryango na kuweza kupokea baraka katika jamii. Aricho nangirizaho ya 7 tukitamatisha. Nyumba ya 7 biravuga ngo kubabarira, faida ya 7 inasema kusamehe ngo biza bituma duhinduka umuntu umwe, inatufanya tubadilike kuwa mtu mmoja, twese ngo tukajana mu njana imwe, sote tunatembea kwa mtindo mmoja. Muzi impamvu tugenda dusigana? Mnajua kwa nini tunaenda tukiachana? Muzi impamvu tutajana twese? Mnajua kwa nini hatutembei pamoja sote? Nuko tutababarirana. Ni kwa maana hatusameheani. Tugenda tugira ibishukire by'abantu basigara inyuma, tunaenda tukiwa na watu ambao watabaki nyuma. Aya makajorite yose agenda asigara inyuma, hawa ambao watabaki wanabaki nyuma. Aba bose bagenda barasigwa mu nzira, hawa ambao wanaenda wakishutiwa njiani. Aba bose bagenda baturasa, hawa ambao wanaenda wakitushuti. Nimba dushaka kugera mu ijuru amahoro, kama tunataka kufika mbinguni salama, uzirinde gusiga umugenzi wawe. Jihadhari kumwacha ndugu yako azakunanire, akushinde, ariko uruhari rwawe warugaragaje. Lakini ukiwa umeweka ico bikora niki? Iyo ubabariye mugenzi wawe, ukimsamehe ndugu yako, uri mumubwira ngo, unamwambia mvi nyuma, toka nyuma yangu, wino tujane mu rugendo rwo kujana, njoo tuende pamoja kwenye safari ya kwenda mbinguni. Uri mumubwira ngo wewe gusigara, unamwambia wacha kubaki kubera urukundo ngukunda, kwa maana ya upendo ninayokupenda, wino tujane twese tuje mu ijuru, njoo tuende sote mbinguni. Itababarira rero, kama utasamehe, uri mubakisa imbere yawe, unawatoa mbele zako, ubasubiza inyuma na kuwarudisha nyuma. Ico gihe uba wikunda rero, wakati huo unajipenda, yabigaragara ko wirata ko uri mwiza kuruta, inajionyesha kuwa unajivuna ya kuwa wewe ni mwema kuliko wengine. Nimba ushaka kubaho mu buryo Imana ishaka, kama unataka kuishi kwa maisha ambayo Mungu anataka, abo mubana kugira ngo muzabashe kujana mwese, wasamee ambao mnakaa na wao ili muende sote kwa pamoja. Ijuru tujamwe bavandimwe, mbinguni tunapokwenda ntabwo ari ijuru ry'igihugu kimwe, si mbingu ya nchi moja, ntabwo ari ijuru ry'ubwoko bumwe, si nchi ya kabila moja, ntabwo ari ijuru rya pasiteri, si mbingu ya mchungaji, ni ijuru ry'abera bose, ni mbingu ya watakatifu wote. Nagira ngo uyu munsi wa none, nataka siku ya aya leo, masaa kama haya, utangire wumve kugomba kujana na mugenzi wawe utamusize, usikie kuwa unafaa kwenda na ndugu yako bila kumwacha. Iyo mubabariye rero, ukimsamehe, umutwikuruye, yeye ni kama umemfunua, umukishije mu kabindi yararimo, unaweza kumtoa kwenye jangwa alikuwemo, umusutseho amakara yaka kumutwe, na kuweza kumwekelea makaa yanayowaka. Kandi ico gihe ugaragaje niki? Na nini uliodhihirisha? Ugaragaje kukeneye ko mufatikanya, unaonyesha kuwa unataka mshikane kwenye safari ya kwenda mbinguni. Tugiye gusenga turangiza. Tunataka kuomba tukitamatisha. Urashaka kubohoka? Unataka kufunguliwa? Urashaka kubohora n'abandi? Unataka kuwafungua wengine pia? Babarira mugenzi wawe, msamehe ndugu yako. Hari abantu bakugiriye nabi, kuna watu waliokutendea vibaya, hari abantu bakubwiye nabi, kuna watu ambao wamekwambia vibaya, hari abantu bakuririye nabi, kuna watu ambao wamekulilia vibaya, hari nabandi babagome kuri wowe gusaba kwanguka na bimenye kwa kuna wengine wabaya wanakuchukia, unajua wanakuchukia. Ariko nimba ushaka kuzagera mu ijuru, lakini kama unataka kufika mbinguni salama, nimba ushaka kugira umutekano mu mutima wawe, kama unataka kuwa na usalama moyoni mwako, ubabarire utitaye kungaruka, wasamee bila kujali madhara, ubabariye udateza amashiba azagukubitira yuko wasamee bila kujali makofi utakayopigiwa, ahubwo babarire witeze ibindi bitutsi bazagutuka, bali wasamee ukingojea matusi watakayokutusi. Nimba uri hano uhaguruka dusenge Imana, kama uko hapa inuka tuombe Mungu, Imana kugira ngo Imana ibashe kudufasha, tuombe Mungu aweze kutusaidia, iduhereze umutima w'imbaraga, atupe moyo wa nguvu zishobora gutuma tubabarira mu gihe ambazo zitatuwezesha kuwasamee ndugu zetu. Kandi mureke mbabwire kino kintu, na wacha niwaambie kitu hiki, kurakara ntibizabura kubaho, kukasirika haitataka kukosa, kukosana ntibizabura kubaho, kukosana haitakosa kuweko, ntibizabura kubaho, kukosana haitakosa kuweko, na bamalayika hari ibyo batazamumvikana, na hata malaika kuna mambo ambayo hawaelewani. Lakini ni nini tunaombwa? Tuko duniani, yanduye ikeneye no kutwanduza, dunia iliyochafuliwa, dutwara umutima w'imbabazi, twende na moyo wa mugenzi wawe nakugirira nabi, ndugu yako akikutendea vibaya, wirinde kubika inzika, wewe usiweke ubaya. muri korari runaka nazana kavuyo, kwaya kukija na kelele, mukiyumbe runaka nazana kajagari, muombezi akileta kelele, muri pastorali runaka nazana magana, wana pasta kukiwa na makelele, mu bagabo no mu bagore no mu basore, waume wake na wazee, tukarebe wawe nduvuga, usimwangalie huyo anayesema huyu yari mwiza cyane, huyu alikuwa mwema zaidi, kandi nigira kamaro kuri wewe, nani wa maana sana. Satani akeneye kumukoresha, shetani anataka kumtumia kugira ngo umugambi wawe utazagera, ili lengo lako lisifikiwe. Reka dusenge Imana. Cha tuombe Mungu. Mwami Yesu Kristo, Bwana Yesu Kristo, ndasaba kugira ngo wemere kutugira neza, naomba ili utubariki, icyo ushaka ko dukora, unachokitaka tufanye, tubashe kugikora, tuweze kukifanya, uduhe umutima w'imbabazi, tupe moyo wa rehema, kugira ngo tubashe kurekura abo twafashe bugwate, ili tuachilie tuliowashika kabisa. Abantu benshi
bahambye abantu benshi imitima Kuna yao. watu wengi ambao wamewazika watu moyoni mwao. Ndetse hari n'abagenda bavyigamba yuko adashobora kuba bari Na runaka. kuna wengine wanaosema ya kwao hawezi Ariko kusamehe. ndasaba kugira ngo Mwami Yesu Kristo Lakini nataka Bwana Yesu uyu munsi Kristo, wa none siku ya leo, ijwi ryongorera sauti rigere mu inayomboleza mitima ya buri wese ifikie kila kugira ngo buri mmoja, muntu wese yumve ko kubabarira ili kila mmoja asikie kwa kusamehe bimureba, inamuhusu, kandi kubabarira na kusamehe bidasaba ko warenganye, aiombe ya kuwa ahubwo umeoza, kubabarira lakini kusamehe bigaragaza kimenyetso cyo kwicisha bugufi. inaonyesha ishara ya kunyenyekea.